Республикари варман хучалыгызине пужар сөндермелли ядарлы автомашинызем күрзегилдеш. Шәне техникана шымышы падрель шубашкар тырыгызенже вырначны пужар химия станцизине валечереш. Ядарлы улды машины туянма кыжал федерация бюджетінжен 20 миллион деньги укша уерна. Республикари варман хучалыгызем шәне еші техника шитменебе тахшанах нужаланаща. Самохран падрель районинче турганды варман хучалыгынче чи шәне машинада вадыр шул кайлакларны скершеш пулна. Ана шул зерен сарлаза юзазатына буринде усыне туйман. Кеве техника час-часах шемерілне. Шәне автомашинызем изегилне жен варман хучалык ердюжизем чундан завынна. Шәне техника малданхи автомашинызен жен пурьенебеде уйрыл задырать. Паянхи машинызем көзем, биде варманда любой вырна керсе оқымабыдырға машинызем. Өзем бай бұнда алармабыдыра пириксин, как вармансылама андеш лармабыдырасы. Бұнда инде утыр, литр, шуылыне бұлдырат бірле мотопомпы бұр, түрлі зем, қадырзем, бурдызем, терезезем, ужас үдерни үлей қадырзем бұр. Бұндық машиныға пожар санат, бағытыра сетсе, пожарам вода сүндермен майзем бұр. Біремеш оның білеге проходимость деп бұлдырсыла. Любой бұрындан бұстағана бұлдыр. Құтсалар мазынде ол, бұнда халық ғалымаларма бұлдырат. Оның қойын сүндермені мінезем де, шылақсем де көрінді. Бізем бір иксір метр адаған сүндер бұлдырат. Республикана шене техника тада жетмелі. Шапла майба шивах вағытра тепірт вады варман хужалыхе пужар сүндермелі машины зембе буянлане. Онзыр бушне суха бушла вуны трактор туянма палартына.